Ovo je opet jedna šačkalica. Opet, to je bilo malo hobotnica, a? Hobotnica. Tu, a? Tu je. Bilo ova baš bila, a? Dobro. Ti strakni čupaš puno. Nego znaš tako bilo su, znaš? Marta, kucajte na ova vrata. Uz Veru Matović garantovano najbolja zabava u restoranu Etno kuća, Balkanska ulica u Kruševcu.